lig danga isang tay tung dia kong lutain ang dang apele khi mà lúc sẽ có nước chân chu có và thể hiện quay tang đến in và là gió khi là vàng ai muốn thấy lâu suy lâu muốn nói thế cái bao mình tu nên chana hết bằng interaction này lâu lek Q&A ball kit thế tiếng phát phai pe mà sẽ bên phát in thằng vai nó men lang tiếng lệ asikan na laya miss biak ching vai pe na cookie pop singer khai hin ama chunga zong ki pa thu ve sanan khabe ki chi bai tin na liam na comment hin tin tiếng lệ tua hi Q&A không ki pat ma sang vai hi ama self introduction ki nei tin tiếng lệ Q&A không ki pat pai đi về ti chu kan he sa hin tin na first pe na tuin nang ma self introduction ki nei lang tiếng lệ ban chal te ole ke kahile biak ching vai phe kahe ka full name he man biak ching he kanole ka pa hi adam nalayo to hin ka kholamun atang pin omo ban le ke unau hi numei pathum le posal pathum bana pagup kahiwa bana kapi to le kahi ka bono he mi paku kahi he ni ki pa man ma self introduction hi chan chung hian lang na how official ka tin question chal jing tin ken do nom chu cookie le zowa iki boy jiu hi ipingai dan na ne yam chu le hoi zo hi pom lew hen ati dem nang ma ngai dan na da khat chu ipitiga sei jam mi ki na na theya ki sei hi le wang chon chu public opinion na ki sei din na to chu nang ma personal opinion na nang sei din politics to hi mai le ema ngai dan chu chum he ma ke ngai dan chu tin min hin ki boi da phot hen la mo mi het na ti le mi dangin gam chum hen la india sung mai hele le mo mi het na khan ki din pi phot hen la amin khan ki chi nai ki le itubu kha mo ki bangem ki bang hat phal le mo ri kha ki pa me em go cookie media ke tin na ongai vare biak ken do nom chu jina nei tam hinan sar kai bai ta nei nai lo ole nunga ne hi na lai ham ka he kumizan hi tam kum 24 ka he bai phela jong na sa te ding gin cha a hi in ngai sang pen ngai na sa pen na la kha life in noi sao please tin na je bai phela khat na sa te ding le na okay lo holo guitar mang san na sắc mẹ hỡi thiếu chim lâu sao thanu mùa lép lâu giờ đi cả ông nghe là tha lim và kê cả phá thể hiện quay tang đến in và là gió khi là vàng ai muốn thấy lâu suy lâu muốn nói thế em go cookie media mama chain na question number 3 na education career your profession at present atin na profession chet chu potile tahin la bangem enung cha khan kala graduate amo BSc chi kha hemai na next question favorite international footballer ti footballer ka favorite so hele Messi big fan ka he question number 6 na me curry na du pen le na du mo pen ka favorite curry mo
aksa kiro sa he azo kan du lo ta lo kan ei poi pathian zalin dol gop len lo du to du thau upcoming project aki upcoming kema personal music a hi chu ta di pu mo hele pathian zala mi ngai na to chu e kanei zeu thaw mo gen dinga chu gen sau de leng zani khale mo zani khale la pani kala bola hele finalize nai lo mo ti ho vel zo ahung gen ti min mo ahung approach chu ahum thaw nai pathian na nei to jing ti nei chama next question hinai lo ama chu hin hung matar jingo big ati na ki pa ko me go gui te side an lam ka ati side an lam ka ho da ne ki pa ko ma mai gin nyau tu boy la ngai ta hin sa jingo ati ki pa ko ta lo ml hokip nalasa hi ngai no the e metallic band hon unforgiven 1 and 2 sa bangin simbe kinote hi pathian le masak le simbe but atun na thakhat hi ding ati thakhat ki bang di ati dan amna to gon leng tanga hiya le gon leng dang kai dan mama chu la dang khat na po do sa na ti dan hi che to bang chu na simpi dham na simpi lo dham ga ansar tang kian phol le mo ha dong zui ma okay elvin khong sai pa tin kan do nom cha hi le zinei nai lo ne hi le na golang i da bang na de ya tangwal chu insunga responsibility la theile ama duty ki head mi hi kangai sanga mo di chu he na to bang chu na de na amel hola mel le pom sa ki sang jale mo ji khai na tu na question number 2 na zinei ne hi le chai za na nei tam hoi za na ham tu pe na ti chi cha nei pon zinei nai lo hi in hoi lai za na ham tu pe na ti tu pe da hi lamka red cross road hel town na question number 3 na tu jung gala hi nangyal da na pha na sa em tu jung gal hi nangyal da na pha na sa em ole ipt ni gelem pha na sa pha ti di mai lo di min ni khat ni ni ai chai go chu pathian lungsi na zala ila heb alas minute ni la hewo mo chu pha join ka nga hi pamen umizan hi tam chi 24 ka ke pa e pathian na pi jing hen ati ki pa ko me nang le Tommy Singson how gina kitin ngai sang da na a ong ei to dam sel sel o sis tin na pa ko me ken kan do nom che hi le nunga khat hi na zala golhang i to bang na de am chu le chi na azowa pen chu ngan si pai pai de ta na Cookie favorite actor and actress jong hi azowa chu ngan si pai pai tin a hoinu mar na ken do nom che hi le Cookie or Zomi tin na khat zo zo na choose di ta le ka gian go la khan min hin boy phoi ti chu kan sar hin na Elvin khung sai pa tin ken do nom che le tu chung gala nang lunggel dana pha na sa am ole ipt na sa am chi ni o min na zo pen choi tan jang kholin hau ki lai za sa do hitam ka het no me ti lai za na sa do hitam la chu pasom wal tai som 10 plus na ti pa men em go ku ki media thudang khat hin se nge put nga de ju kha mi pa official na so pi tun ke khong dot nom chu tu ni ke khong dot nom chu hi le nang no u naw bang zat nang u nu nang u ti tin ya no yu tai na nang u naw bang zat chu le alien pen mo aniaw pen ke naw hi pagup nu mei pathum posal pathum ban le ke hi alina kanoya naw posal pani kania u nu mei ni le u posal khat kanai lasaki chi jing piding na gelem chi jing piding chi zong pathian lem sak na ga hi chun mo pathian ma poina za chu chi jing piding ti gela hi department thangneu v active kitin media amazon hi e matalang ho hin na ke tong ka ki khavin ubek kilung sit chunu lem salo mo zetak versu life in hatway please atin na tin sa pi the da khok de ha ubia kilung siat chunu lem
salo keila nang lo in muang solo ginum thim thu gui bang asam sa sut ki di thim thu ka lel ngam puai ba me nal ma mai nang talent hi aza chumin ko man le hello diu nang thim na hi ken ka he te secret o ma ba na la tam pi hung sak do di kinem hi big fans ati ki pa ko mai nang talent hi ken ka he midang in chu hello di di chu ma dan ma pupui sanate kuki chanu na o nge be se jinge pa pa thana ko che mai golin lengdang ana sang tai ti hu thado kuki pa wa pidia na sa ham aji komte aji za ambana khale ke ni bangem khali to ke asin na ki se e pui ong gyal khel hi bio big aji umte inte tia ka gyal le ka hindo ne hi bo be big fans biak ati e ta thado ku ki pau mo kang bol na tele kang phuk na aji chu ma hele le kha a personal mo genda mai leng kati as personal hi sikin mo hai langai thimula ke jong mar ka hi ei wanga thado ku ki pau ka thep zo mar sanga nice amazing boilin cookie maun he kha mai the hin youtuber kha hin na nang ta bangala sa thim kahung hi theina dia ipi ka bol ngai em sister nin hil chin pi o la from cookie le ti ke pa ko me thim le sa e ke ma experience danin la sak he na zeina ding le thim na ding a chun e mani ki ham bol nga ya mo ki sil tam sak tam nga ya bangem min ahung discourage kha ga hilele nang le nang kha la ki encourage nga ya ji chu nang thep na ding a hi nang ma personal la nang le nang thala ki pi nga ya chun la zil pha hele ala sapa hilo le ala sanu ma sakdan dan original kha kizil phodin la yigol khan nangma on style khan kizil da phot le chun ti cho he question answer nal ma main o 7 bongsa or bosa bosa na jazz bot na favorite western singer numele pasar o western singer mo numehin Celine Dion mo ban yes sanu Sele ipi style to bangla ho na ngai no male version kha posa hilo ko gen na chuma sanu to sapa hilo ma la favorite ati kha western singer khabi to gen thaga la gen hiel jazz bot akitin na favorite western singer numele pasal na khanan seidi sena salet na ka favorite singer western na numehin Celine Dion mo chule posal hi Bruno Mars tini cha chule ipi style to bangla ho na ngai no mem ke hi ka ngai num vega tileng general la mo kati dan chu country song he metallic ka hulung lu na chu kapale lead guitarist he mo metal lam he male langai sanga banle ka upa molal vai phe he male drummer he mo amau tini zala he amau ngai kha ele waki ngai kha se ban ji kha hungkilung lu do kat lo ban chu example la SFX vel hi le Metallica ti hovel mo kha dal tha he abona general ngai sang ve gospel in na ba hele do mi len hungdim na la sa la alak pen kha nin sa pe the diam atin na chi alak pen hi ka sei khul lo le gon leng dang khai na azo le request jong ma hin na chi pen chi sa phan lo le ngan si ta na okay on po ki pa men len min sei hau kip na ziding in na hung ki dong le ipi na gel dem nong ki thum le ziding an to sa na hop de no comment na nop dam na dop lo dam no po nge na tiam no mi nge na tiam ka sei chip pe tang min lung the ke ya ni koi shun zalin ka ki pa ka le no comment phoda la
last sakom hi te ve khat na contact number EPO ni PO ti pathin in lama sak le chu sakhom ni ngom na tin mo pa khoi vai phe ki tin ching ken do nom ken ka hung dot nom cho hi le dama lahung resort thele ma bana bang bolding la tu pem e graduate ta ka graduate ta ka loi no hi mo ma he pathin jalin ka graduate ta wa bolding ka tu tilai tu le tu hin SSC coaching kala mo e ban le try thei graduate certificate da try thei to try dinga ka he ki pa me ding le artist het thei khat la hi ta mo la thiam zilna lam hi sukha in la ki he em ai lo le bangol in hun bi la ki sim em artist hijega bangem asuna jana lava ki sa cho hi sam po mo ke chun ke ma experience danin tikit leng ai su boy khain ka he po mo asik chu sun atang pi chu college ki kai he mo ka college kai bale program khatlani pathin jala hungom se phale chu class khatlani chu miss sek thoma le atang pi chu su boy hung su boy in ka he hun bi ki sim ki thoma ki pa men question number 3 lung sit in a hi thei di le la doi pen chang khat le athun on ei sak pek thei diem ki pa om la doi pen la ka doi pen ka sa lo tai doi pen zo chu ngan si jong ten na chal lin ka vai phe mo golin leng dang asang tai ti la hi mi phuk la sakahem nangin la extra la phuk khuma hem ke gi pho ba ya nang gi phuk mo extra lo cho he pho le ma phuk kai ti chu ba ke tu le phai yin ten ma obet long man ki tin na neu lai chun hi ti hin la hin sa in ka tin hi ti hin mi nei ngai sang in ti tianan ki gel em lunggial na gel thovem ki pa kuma tin mi ngai na changding in bang chu ka ki ging cha po mo pathin zal a hi ti ka gen no ma la chu neo pat ala ki sa to thona le ti mi nei ngai na di chu kala ki bang em kala expect po gel lo lam ta ka san yong tum khama ti pam tho user ts ki tin me or na bf pa ati obvious thau hi lo ti si yeng dina tons na di na ongai vale kan do nom chu fit is that nei ham chin na sa te na fit na 5.9 59 chu le ama hai na ta 5.9 no me ya dia cho lin vai ti na manipura dia cho chu le la izat to bang na sa do ta pasong ba ta na azo an sei ta cho na golin leng dang asang tai anasang tai ti hu in sa pe o bong khat be hung ma char jing in atin na ni chi hi toi sa ding ham ai lo le ala sang a jong i koi the na ken jong ta khoi sang ni nom hi jong le kan ri phai so tho ko na chu ala sang a din koi tin na lun mo lal vai phe ke anu hi e so pi aum na a khomin the no me lung si in le hin gen pik thei diem bro atin na che na na ga se pi ta kom na hi le Red Cross Road Hilltown a he Great si sing son na ka vai phe chan pi la nu la thiam le mel hoi ken ka hung dot la thiam le mel hoi ati din ma ken ka hung dot nom chu a hi le khoi venga mo chong he sei tai ta em boy hang mi la sa hi na talent mong ham or na ki ham bola kon ham ki pa ko me la sa talent le ka ti ud po ki ham bol he ka ti ud zo ji chu talent ne in ki ham bol ki le chu a talent kha bang ma the hi pon din mo ki ham bol na zal he ka ti ud zai talent sang ma user ending pidia hi banga thiama adang na sa lo ham adang na sa aum le alamin hin seyo ta dang kam ha alamin mo madang ka saga me bang za hem chu ta mo
kamin biak ching vai phe official tin ala search leo chun je khan mon lao direct pen ma nun thovum zina nei hitam ole zine lo line hi ham atin je sei tai ta len lun singson ken do nom chu idia assam hi chom cha ham katinome ti assam hi bola chom na boy ma dewa khan kalu ta mai ma ngoma mo kha sam saw kha kijen thailo kha kha doctor in a advice dana kala tan kala zen ji kha he ba men ne nei kim sing shit na now ching mi tie wangla sa thim mong ta lung hel ome high school kai na kan do nom chu na single ham tu lai ta single lo 2008 tin batch ho reunion bowling hin ngai to o monom na ome ile monome itika artist na ki soham che ti tamo itika artist na ki soham olola na sa ka ngai ji phal le brocktel de ji e ti ka brocktel de ji e ting le thing boy ya sul kitin lcgm ai ke lai chu lung hela ome naw ching ati lung hela mai khwaros kitin aksim did she still know me I am Zokhan Khwal Zotar she is one of my senior in ELS high school ati lcgm high school yes I think I remember khwalpo Zokhan Khwal na to su chang chu question hin na ting le to hi to gun leng danga na sang tai ti pian chu life hin na ma phat sa dan dan first le chorus sanga sao zo na sa thi jong le na okay ki pa sem de he loi le pai bangin kan na kelin hello ka in lung se kan na chen ke ding a lung na ding a hi ti hello vin lung hai se lin hin kho kan na nge gol ling dang a sang tai ta in ang dang na bele ke malong se pa na chan chu ka vang bu na hi mei ta te mil ta nge ka ti si lungin na palpoy kahit lungsid bazin lano chun na lungday bangin na lungsid tinghen dam sungadin na gulpa himay tangin guling tanga isang tay ta in ang dang na pele ke malung se ka na chan chu hum sang phata hinay mai pa me nal pa le nghe tan số Q&A kan bol thein na la ngai ta zong ai sa pe na chunga Q&A i bol pi zal zong ki pa thu kan sei ki din tin le question ne khat kan ha be no men na ai ji ke ma question zong in tin teng le nyaw khat da artist ni na chu thu do nyaw khat kan ha be no ja china hi chi na neu la ya hina la sa ki ti ho hi na lung lu the ta kala en neu la ya pat mo kan mu hi kapa hi mau hi lammi tileng gen khial pong ka tin kapa hi le
nidang laya amau len lai ti le 1972 vel in ka he mo amau hun line music band zomi fins ki ti mo amana la phu do hi ban le lead guitarist le he da na khan le ka gen ta mo kanu le la sami la lung lut la ngai ut music lam him hi ka family o mo ala lung lut him ka hiwa ban le ka gen gol khan ka upai le drummer ka mon ma mau en sunga le ka mon ma mau he family a cho music lang chu na mo lung lut jing ka themai le ka pa zala mo ka pa ala lung lut na zala ama ama keng chi na chu kala zui to ti ding he na ki pa men na ati le chi first recording ho nan bol hi ti kumita first recording he 2018 in ka he first recording kala bol mo ala kha hi le thang khal la he mo la he khadim chu ka he po thang khal la khal bon toy ti khamo je la kha he ngi ki pa men na to ai kha first recording a nang kan lu hi mi la sa chu nang chon ama sanga chu nang na record ma sanga chu na ngai jing cd na mi la sa ho chu ai le stadion na kan lu na la record nan bola chu nang ki yel banga chu na record zo hinam alo le thiem na ki sa hinam alo le beyond expectation ham alo le below expectation ham ka first recording hi mo khalbon toy kha experience dan zo na ka he danin adet ka het hil lo hi le 1st November 2018 kha hi mo chun khat be round khada ka chaya hi mo bangma repeat tak hi repeat ti leom lo mo first round khada ka chaya hi ka nervous thoi le kawa sadok the ban le result khale a hoi tho first time ding a zo result khale a hoi tho ti ting ka chi pian chu zapi nan het thom cha pa na ai lo le chi ma sanga chon het an het nai lo ham ai lo le hoi chila pe na hon het zapi ti le zapi chu ai he in ka henai pui lai khamo thang kha lang thang kha ji kha kapa thua kha kala sa hi ma ban le zapi he thei ti mai le adinga chu golin leng dang sang tai ma sanga mo la dang bai phela hi hen la thang kha la hen la mangem jo kha chu kala bol se ga je golin leng dang ana sang tai ma sanga le mo pathin jala mi he chu kala he tai ji golin leng dang ma sanga chu ipi pian chu ta ma wa zapi nan he bai phela mo female version lung tu mol so ti khamo kennedy vai phena alasak dekha female version akala sak ji kha hin ka he ke he dana mo na o hina nangin na ki ngai pha le thim ne ki sa ji tho ngai ka sak le om thoi le va deu ka sak le om tho ming chu perfect lo hi mo hoi lai ta khoi pitia asang na sa pha le khat thing zo lo na sa ham ai lo la anim na sa ting le na o thing zo lo ham na sikika la mo vocalist hi na za la chu bangem athing zo lo ti le ki practice mun lo le chu thing lo hi mai mo ki practice mun a zai dewa ala kai sang tale nim tale le mo ki practice mun a hi chun mo athing mai in ka he ke experience danin mo hi le khade ni ve lo le thu mai vel ki practice mai ya bak sak do ring a chu zo niam hen la sang tale le mo ki zo lo ti le azowa kiwen ya chu na sei tan che le talented ni ham alo le itia nangma sim thua sana hong thun ham ti chu question nu a umin na nangan sar cho ya le bidia ke le ke kong ki ham bol ja chani kong thun the tin na ki ham bol da hin yau khat jong na sei the ham bol ma kala ki ham bol dan te le la hi khat ka tu ba hi chun ma la khat ki jil in ka thiming ka kale ti phat le asuna zan ti le la asuna zanin ma ka play yinga unstop amo ka play ying a lyrics yan la a tune slurring yan la abang kim khama ka benga hi hoi taga ka ngai masa aban le asanu hi lo la sapa sakdan kha kazu yama e cho ama sakdan
100% hi kilele at least 98% tinga zi chana kha asak dan danu kala sak go sega kala sa seka ma zi dungzu ya kha zi gol khala ki hambol kai ti dik ki pa men na chi la sa khat nei na hi solfa elo le stop notation ti ho na so hi san jil na ne ya mai lo na jil lo ham kazil boy helele ti mai le ka u ka paneu chapa ma ka ulal boy ama kha zan ni he kala ki hil sakamo solfa zi a khuang khet dan ke tang phai presbyterian ma labu kan labu kha zi kha based in ma zi solfa gol khan khuang bit bol zi ti hi ki bit a hi ti hi ki bol hi ti a slow hi lo le a gang khama ti hi ki bol hi ti ho kha kala ki hil sak he dang chu bang man knowledge poi chi zan kharam zan yam na ka hi na ki hil sa chu a phat chum na he thon phachum tileng avukal lama dinga le ma dori mi fa kha a stage 3 tan kala kazo kala ki ti ma ke le ke bangem kala ki practice dana kha hilele ama to ko hongzila kha kazo che pu ma do somi do khama ya stage thum chanin again sa gama asang ani ma pat asang ti bo to khama ki practice nei ti ya kha azik dot pi kama ya jo kha ka benefit he ti no te fi na tes kha tam i chan na zon ka tes ke ma kamu dung sui thi di achang le f sharp le khazo se kamo alan le pu tingka aban le ka konfi lo in le apo se kamo katina jo nervous thima hi lo le bangem discourage hun le sek amo hing hin zala e ba le zo pung ka ti zo lo mai hele achang le chu ka ki motivate ma ka ki encourage zo phat le chu zo ka ti chu zo hi ki sung la pa ko to ai to kai ya chu na na kha chu kam bo sai sa zong ki zo lo zo i sung la pa na ko to phat le amu da ngom phat le ti dan chu naนี่ที่ป้าเห็นนะที่อีกค่ะตัวออกเตียฟิจันนะโจอะไรเลยอีจันนะโจจูโซลฟาฮีเฮียนลังเฮเลจุนนะที่สร้างสังโจจงจุนโจเทียนที่ตาสนาม capability นะนังมา capability ที่ไม่ก็ติ้งก็ที่น่า sorry ก็ที่น่าจู vocal ฮีกิจิลตะบังเห็นละมั้งฮิเราเลยโซลฟาฮีหอยตักจันบางอย่างไอ้กายดีหอยตักจันเห็นละฮิละมั้งvocal ลำฮิเลจิสังก์ฮีหอยโจเลสังโจเลบางอย่างบางทีเกินดีหอยโจที่ไม่ฮิติมั้งที่เงินก็เก่งใจ music instrument ลังฮีปีนะคอยเทนะทำเทียมinstrument เลยจูguitar hi tang pi hi mo ke ma la phok theina khom la sak theina khom ke le ke suk lim na khom chu ni chu ka bol the ham hi la sa thiam khat nei na hi solfa het lowa ai lo le solfa be ya la sim ki ti hi ha sat dan na ai lo le anop dan jong nan se the dam na ha chu solfa be ya na sim jong nei the na ai ma mai pa ko ma solfa be tile la kai hi ki ma personal adingin ma la kai siam hi kalung lut na ga hi chun haksa ka sapo ma banle like aki hi ma ka doi gol ta ka hung bol do ka hi le banle ala to dung zuya akai kha ka ngai tu se ka ma ji gol kha solfa ngai se la ko ma nom kalung lut na da hi ana na ga hi chun sorry kalung lut na ga hi chun chu nom taka bol theile phuk dok the ka he pathian zala ti pa me ati le lai nan phu tan na akai chei le tu lai tai yong la thei so ai lo le tu lai chu neu khat ila sim neu khat aja alas lang chorus neu khat chai na lang neu khat hong mui thim long le slai ka chu mi na de ya de chi de na zala ba chu ila chu pum pi an de thei ti ho jong o ma hin na he chi la thu ai lo le pa upa ki mang ji ka ho ai lo le ipu le pa te na man ji ate khen na ba hai bang ka nga ati ho ta bang wa so ta bang hi la lui la ai lo le la lui la hello gol lui pau ti dam na to la pau ti dam hi chi nang hoi lai la hen ne ki la khom jam in ko te ho jong na do ji thom na nu la pa ai lo le
nang ma hi chi itia la phu the na chu na nei a ting la lui ai lo le pau lui chu na nei tha ham bảo lui hi chu chapang sa hi mo he talu chu kan tu e la pu mo generation ti dinga chana ki he bek lo chu he kapa hin ama le la la phu ka mo ama he pau upa he ala thiam mo ama he ka dok tang bi he ban le kapa ka wa gen talak lo ama za la he la saklam hi le mo ama ha support na kanu le hi tho mo ama ha support na za la hi confident deu di ka mo ama encourage mama ama za la tu tiang hi tung thei ka hi ban le ka guitar pe the hi le ama za leo hi ti chu ka ba ke no thei nge na nu na pa ten hi chi music line na hi itia an to so no cho ai lo le ta instrument lang ho zong ta bang hi zilin ta zo an gizil sa ji wa hin na tiang le nu la pa so an to so ma ji ne hin na ai le chi hi ipiti ha zol la sading ti ho zong hi a phal thom na nu na pa chi ki kai na kapan chu khok a sapu mo khok sapu ti le cha hi na chu honggen se goi le lung lo na chu chom hi pha le mo kanun chu pathian la sading ka nu to kapin chu pathian la sading in ei doi pin ho le mangem mal lung lo na chu chom adang dai la hi je khan mo hele love song chau sang ka love song chau ka sa uri ka ti nai poi mo pathian la le ka sa thowa ban le gam ngai la le ka sa thowa love song le all general a chi kai ka ti chu ka gen no ma he ti le chi zol la chu toy a thang pi ka na sa chu na gospel chu itam na sa nom be se lo chu na om tang khat chu ati la chu atil ti lang na anu na pa chon lap song sa dinga chu ta an phat sa thawe yong le nanu tia chon gospel la sa dia chon de ki no chu na pa chon ho sa lo wa nga chu nang chun ebitia na chu thei zo ta chu gospel la jong na chu thei lap song a jong na chu thei ai bang lap song lang zo an ne ki hi na na aji hi ibola chulai pha na to pet wang chu ka ti poi na chulai pha na chu ibola hi lap song ai lo le gospel sanga hi lap song a hi na lu ma sa love song kala lut masak ziek mo ki pa ko ma love song kala lut masak ziek he mi hing hi na tikit in ka mo mi hing hi na hin mangem chang khat hi na ti le chang i feel hun khamo lonely hi hun kha se ka mo ba le ki mangem insecure hun le zio lo ba na chu no mei le posal ming hi na pathianin ki it ki ngai ding ang sim kha ji ho kom kal ti leng mo ka gen che le ngai che mun la jo kom kal ji tang pi le hi mo ne chu hin ta opportunity ne le chon gospel la na sanom thoda ka sak le om hi za na sa do ta gospel la mo pathum pali a hi tai pa men na adi le la hi za nan record na la hi sa ha na sa nom na sa ti hoi ji thowam hoi chi pian ho i pizza na sa ha na sa ji ham i to bang la ho na la sak hak dana ka gen gol ma khan mo ti ki ding ka ka ki hoi ta ka zila hi chun mo bangol la hi le ka kema ki phatna hi loin mo mang ka ki hambol na ga hi hoi ta ka zil na ga hi chun sak hak chu kani lom sa poi ting ka golin leng tang na sang tai ti ben hi nang ma ki chim hi na ichi hi na sim na ji ne sei the len sein lang na ai ting le ni za na sim ham ai lo le i chana na ne gen thei pian na ji la ji ai sei le chu pa men te okay golin leng dang na sang tai ji ken kema ko king le ka lagen khanai po mo hungen engkatin ke hin zila hi 10 minutes song kala ti he minute song kala ji ka hi mo to last pian hong to la pian hong golin leng dang sang tai ti mo 10 minutes song kala ti he ken mane zila ang podok dan hi
personal reason tak chu hi mo à I was at the bottom worst stage mo tingka hoi taga kala keima mangem experience lak ading mo ka mangem ei sukha ei sukha masapin tingka ti kha hi je ka hong pot dok the hi aji ho chu ala thuin a umta mo a reason ho chu ala thuin ala umta jo ka explain talu ngai ding in le ka ging japu ala ngai na atile chi minute so ma po na phu do akai jong a bona su sin sin a bridge kha chu mo a third day he ma kha a bridge kha ka si music ko sim ham music hi ka u te khat ka u lun dong lu lal mo amain ACMP he ti golin leng dang a sang tai ti pen a na sang tai ti pen hi itida na hi ji ama ho hon album a umang saloi i kha Florence Loy kun an tho te ham ti long na ka la nyo khat zi official video kha ye da hi chun mo omega channel kha ki tha do ge chu mo omega te khan e la don wo mo e la don wo la la hi ka tho no mo video ka ke un ka hong produce no mo ye ti wo mo zi kha amao kala pe do ga ban le director ho ko actor actress ho chu amao na la ki sayo he ala chu ke in kala pi atile na chibu album inan tho ta win na hi chana ho na mi ten in hian te ti na ta sam tho ala hi chu mo actor actress de zal le ka ti u ta mo ji hi amao zal le chan hi hong tung in ka gela mo ala podium chu ka phoi ke ngai dan in actor actress de le omega channel de zala chan he tung in ka ki ngai to le ang ka ki ngai to he pa men na henge hi chi ipitia la hi hin sa zom zom ding na tiam ai lo le itabang bang hi masangai project na niam na nang ma ki bu da na la langa na la hi to bak na le ma la hi che zom pi ding in ka gela ba na chun project hi to the mo pa then zalin the gospel hian la gam ngai la he le ma ngai na te zalin nangin hong sa nangin hong atiu nong bola hi lo le nangin ei bang khat ki thopia tv ma se ka project chu to det thau he to hi artist san khom pi nang artist san khom pi la sathiam ho ko ma na thumop nom ai lo le ta bang ai la sa kha chum de ti artist khat nei na ta bang thumop nom na ne ya artist khat hi na chu nei ma ei le in le ki he mo thin mai le asi le pha chu ki gian ngai ta pu mo artist khat hi na chun bangem mi pi het zapi het hi na hin chan pha hi mo ji kha ken manner hi ai lo le discipline hi mo bo zui le zui dingin ka doi saka artist lo cho le hi loin ko mi hem ka hi kiti zo se chuma chan pha hi ki nei thei che than la over mangem over da le mo ri cho koi sak pen hi na ko K-pop singer no mai le pasal langa na de hian ai lo le na favorite nan se te da K-pop singer posala hi mo kala ngai sang ma le tu ni tianga o ngai kala sak sing chu jangal khong sai ama he thim kala sa pena aji jong se aji chu ama o hi mo unique ka sa mo ban le slurring le thima mo okay slurring le o hi ama in control zo ka sama ma mo ji tak chule he no me hi kanei be in kai pui sorry henge ki pa men na ting le in music industry a last question de ta na in music industry hi
akan to na dinga hi ito banga hi artist hoi ta mi pi hoi ta ti ito banga hi pan la ngayam na nang ma gel da nang ma opinion ki pa ko me eu sung khan to na ding a hin mi pi lam bek hiloin eu artist sung te hi le mo gospel ka hepoi bang ka hepoi mo ki to so tu hi ki dem sang a hin mo ki to so tu hi zo hen la hele ki bangem ki develop ma ding in ka mu mo ma le khat ti ki ta tu pa hi mo da the hen la hele cho ki khang to ma man tin bana mi pi ten le tu chana hin ahong support tau in kamu mo ki pa gum ka samama ji sang hen hong support jo hen la ban le bangem appreciation mo ahong ki pa pi na ho khi mo bang digen hem again appreciation ka artist te mana artist te dingin tha in apang mama mo jo kha ama appreciation khamo artist hina kile kala experience hayam mi pi na hong appreciate pha le hi le relative loi le pai mai ten le hi le in sung min le hong appreciate pha le I tha ala tho se chu ji kha zo deu hen la pa le artist sung a hin le bangem kito sot na zo deu na lai le mo ki dem sang in ji kha hele eu song le hong khang to ma deng in ka ging chai ke ma opinion in ni ki pa me na question chu answer chu nal ma jing nai chan chu kong tho the na gi nang Q&A jong jung tam ta question in dong ta win ding la to jong chu ya aki sei do si se chu phatai ngai ba li chun kham to na kham ma hi ti na ki pa min dunia hi to bang phat ding le phat hoi ni pia to bang atok so lo le direction Q&A bol ya ni ki pa na ki pa ke chai na ki chi bai na tiếng lệ masang zong la tam pin sa doi lang tiếng lệ chỉ cái cha zong ta tan cái mùi lang pa ko me nang le tiếng lệ nam masang a patin in thon bi sing lang na tam chu kyo de na tam ti le na bye